To, ja, to. Človek bi skoraj rekel, da si zadel. Še kaj ste bolj V izobraženi? petek dobiš eno žensko na intervju, tule sem. Petek? Pa si tak dober, ti bomo dali nagrado. Petek? Ono Playboyeva Playboyeva? zajčica, ja. Na vašo željo iz Beograda znova prihaja najatraktivnejša Playboyeva zajčica Una Grujić s svojim eksotičnim šovom v nočni klub Kristal Celje. V petek 15. in v soboto 16. septembra. Vstop prost. Nočni klub Kristal. Ono Playboyeva? Playboyeva zajčica, ja. Antena Štajerska.